A o lea wali i e se e pea. E le mawhaina suia lau tala le mea le na. E le suia lau tala le mata upu le na. Ioe. O tau na lewa na fafo ma le mawhala. Sui whawai o le mea. Whai whale lei. Le la kapi ma o. A wani toi eise whai polokiki e sau i toru i nā. Po a umatuai ngā excuses tau te whai a whapea. Na tau o mai tau te lei polokiki o lana. Sau tau whai a aua. Ia tātia i nā. Oe ave umala tau teimi. Ioe. Ave umala ma le tau malosi ma le tau mafu fau. I au tau tiu te whaapare mene. Whaafai pule. Ai, aua nei wa alua ma lua ngia. Lau tau tau tua. Tau te apa i upwhai o malo mo tau ua mai e se e i tonu o independent bodies ale malo e leo se mea whetaui. Ioe, nai tau te ilo le leai se ai whai lava. Ioe, leanga ele ma whai ona sao se mea lana ngā se mai lava le teimi ore o pale mia i atu le epa ma uma i ona lima le pule ma le pawa ma le mana. One day. Ioe, ele ai se wha vavau o se tangata masana pule tutu sa whai e le nawa i tau. Ia utau sila ia i le tele o mea ua wha le tono lo tau ua whai e tau fōfō atu ala mea uma na wha le tono. Ai mausi o le swing o le wha vai. Ta lepe le wha vai. Amata mai ai leo le malo. O mai lana masiofo. Toso ese le taitolo ma le taulangi ma le wha aloa longa sa ave iai. O le masiofo ale au mamalu o le malo, ai o mai i le a. Lamu wha mea ai ia le upu mamalu. Ai whea to wha i ai na o le malo. Se i o tau sila ia. Na whai ma le tali tonunga. Lātou te o i ai ma se e ai i se taimi. Lala foi le nana lātou sui e mata lepe le whawai. Ele na o tama a inga e to e au i le tofinga le au le malo. Ma le sui au. Ai sea lava outou foi e le dame. Wale o tango nei to e tatai le fina ngalo le atunu i tua. Se i o mai i le tae au le nei ma mea. Se manu tātou te o i aipe ada le whaalava lo i le amoa. La auli ma le whainga malo le whatuatua i le atua sa mo o tas. Anyway. Mea nei te nofo ebe ma fau i ai. Okay, from a very simple aspect of the Constitution that Savea is talking about. Then you come to wonder, why the heck? What for? Why did you make those changes? Toi sau ina, wale tofie le parlemene. Leo mamalu o le malo. A ua tofi e le vaenga whai e tū malo. O ai a la le pati e tū lai mai. Ua whausia ma tū i le foe o le malo. O la tau le tofia. Le au le malo. O le tofia le parlemene o sui i umanao le atunu ua toa. Te vavai o tofinga wha le whawai. To e sui mai le si vaenga le whawai. Wale to e tu uoti ina. Le tofi o le ao mamalu o le malo. Aia. Wa fai whapalota ta ilima tausanga peo ao. Le fai pule. Se sila i sa mo o te tatai lava o toba fofonga i mena. E o foi lau tusi nana vatu. I le plastene o le Law Society a Samoa. Po le whala papatonga lo ia. Te o tō tanga i ane i le mata upu lea. I le sa avea ma plastene o le wham sinonga whanua masuafa. Le tufunga, whepule ai, ropati atila. Whamao nia le wham sinonga. Lona tā ina ma le sasa ina o le ulu. O se leo pō i se whangupia. Ta e uma le tulau le whafunga sa mo. Ta e uma le ulu. O le leo pō se manua e wha le tonu ai. E so atu le fō mai e mau ai te tonu meo tingi whang. Aia.
Ea mai e whaamaonia. Ai mai fo I to e drop SAEC mōrianga. I plead guilty to a lesser charge from grievous bodily harm to a lesser charge. To e awe fo I whaamsidonga mawalung, o le mea atas, awe le whaamsidonga o piri, o le mea atas. A o lea lava, o lo vava I atu lea tunu. Lea lava o lo whao ngā ina. O na tofi lo ia, malona lei sene lo ia. La ea la le sao nei mea. La le tu ai ngā mea ta o le nonsense e iei le mata upula. O le mea tonu wale nā lena whai nei. E tu le epa mrei HRPP. It was nonsense. Why did you drag Fepuleai's issue and matter into the parliament? La mena uto woi, ave le mata upu le parlemene, e whai mai le parlemene. Le toi whai ngā luenga ina. O lea tamari, a o soli le tulafono. Se teimi mua le nei le parlemene o sa mua, ua whao ngā se sea I tui le epa. Malana vaenga. Le malo si anga wha parlemene, ai avatu, whaia ina le pili a le malo. Whaia ina. Then tō whaafonga ia ina matualu, ngala loa I la uli ma. Ma fia mei te tonu le mautafono ma le parlemene. I le whao ngā se sea, o tō whaafonga la sa mua. A le o mai le teimi le nei, wale o toi tū malo, a o lea lava e whai le whaolo a taua, ma te te e le malo. Le fo la fa mai, wa mai ele indi la tō sui, na vele, I le palota sa fata, le o tula I fo I tula epa mwhai le, whaasala launga. Ma tau te oe, e lango le ua ma. Ai sea, no tō mai nei a whai mai, ele isi tō sui, ale o tō mai tō te oe lango o sui o mai elena o whai atua ia, o le tala pepelo o tangatane. Tala pepelo o wei lot whamai leini o la tō sui, a la mea lei fuon whala velave fua I le sua, a le ua ia. Ano au le ua. A whai ana tūtō tasina, tauna e whailai o ia tula e pamale HRPP, le sto fe au, tō te a ia valea mai I fua ia ta uma mea lo ui tūmalo, a ua lofa u lo tūmalo, tū u le tofi alu, wha wau le nofo. Aia, e maana na o e toso, e maana na o ia toa, e maana na o ia delay. Ia toso loloa I pea, fuafuanga le malo. Ao lau tala na e watui. I lea tamari, ia le ua wa pea fo I tole fua. E le whaia mai, a whaia le o luo ni sui o le HRPP, la le mea te rua whaalongo I fua. I le pola e motu I tua, ma le ngasu, ma le manongi le anga I o le tu malo, ma fuafuanga luan ma mau o le tu malo. O ane la ia se ei, I tolu a fono whaavaya nei. Ma lango le whaipule, ma le tu malo a toa, sa atun ma fono sa whatatasi ma le lua. O le tu malo la vai tas. Whaafonga I lau tala na leo a watu nei. Mai, e te tau I le vai aso fau. O na maua isto wha le ua ma tole a fua. E wha sa o I le mea le whai le HRPP, o le intervene wha wale valea fua I le mea le. Pe a whai le o stau sui le ana te boi. A whai la e te le whatu le ua ma tole a fua. E alo lofa I le lato I tu malo, le ua tufo le tautupe. Ua tasi le nā mea le ua mai nei, whaala velave mai I le HRPP pe no sau no I tu lepa. Pe mai a. E su langa ua whao ngā le tufa ina o le 10 miliona. E whai ma whato sina, ma ua tūla lata I le whai ngā palota. Yeah, let me tell you this. Let's differentiate and separate these two things. E le ai se tala, ale I tu malo, na whaia male komisino o whai ngā palota. Ma le wha moe o le whongoftalai. Lea na wha lawi loa ai. I le komisina. E pule le komisina I le taimia mai ai I le whaasilanga whalaua I tele o le aso lea ua whaavanga mo le palota mua. Whatasi ai ma le palota au tū o whainga palota la iti ai tu malo a maise le tu malo leo sa whata. Al tala sao le tala le na.
E le I collaborate, le ufa pertania. E le ai ni fuafuanga whapenana feau, whether it was a conspiracy because of the time frame and the timeline when this money was distributed. Te ofora upa feo whafunga mai nisi whaingo ni fi naunga. This is a common sense argument. And for God's sake, look, it is part. Awa aoe fo I fi nau tula fono. E whaia ina. E whaia ina langa ili I whapea. Na whai se tonu whapea. O le atufa le teimi o le whainga palot. Umana whaalawi loa lawai oia. E se whole komiti la tau ia sa la tau ngafa. Le mantanga luenga le malo. Patasi ai. Mara komiti na filifilia e tu ia malo la tau lava. I tu malo. Nelanda. Giving out this money should never be a factor in any petition of the by-election. It shouldn't be. Anyway, whafonga awai taua lo'o whamanatu atu. E whaatupu manatu ai fo ia I la tau le au e whaime. A o nisi fo o ni moli mau o tau whawhau mai tua. Nā wā matan tau talandoa. Ua whau atu lea mori mau, ma lea mori mau. A lena talandoa, lei mai atu ia te au le mawheloi. E leisa o komiti. Mai le mana o fo I o se komiti e whaini tanga mani ngai o inga e atangi ai le sori o le tula whono mani tufa o ni tupe mani tau mafa. Eo. And all these tactics are delaying tactics, dirty politics and dirty tactics. Ele lea mai le sao male le una fai asia loto leanga. Loto leanga ua fai ina. Yo. Toi fa popo le sino foa. O le fa tu le tu Samoa. O tas ta tolu mai, toi wha popo fo I baluna foa o vai mongo tolu, toi wha popo fo I leisi no foa o whale a lili tas. Yo,